lajeng ring idedani sane banget susmayang titiang dinene mangkin titiang krama istri saking Banjar adat Banjar Klor dinene mangkin jagi pacan mesatue memurde ibelong kecerita ada ketuturan satu madang ibelong ipun kelintang-lintang belum untuk keranane ipun ada nile ibelong kacerita yang mangkin ibelong tundini kepakan teken imimi meli bebek kene munyen memene ning jani kemu nake kepakan beliang mimi bebek dadua sakewale pilihan yang bebeke bebek ane mokoh beliang mimi guina bahat gitu munyen imimi teken ibelong di subane lantas ditu ibelong berjalan ke tukadil berjalan ke pekat nakad di pekat ngojok dagang bebek kini munyen ibelong teken dagang bebek jeru dagang bebek niki jinah bang tiang bebek dadue sakewale bang tiang bebek ane mokoh tur ane bahat gitu munyene ibelok teken dagang bebek di subane gitu bengong ibebek ningalin solah bengong dagang bebek ningalin solah ne ibelok nih adi tumben ada mau belanja pola saja sing jena konang aji kudu sing jena konang metawahan gitu pepina dagang bebek duh sangat hati yang penting payu bebek jani sinah irageliu man bati gitu ladasan papina dagang bebek menggalan lantas dagang bebek nyemakang ibelong bebek mekedadu di subane lantas ditu landasan ibelong mulai di subane man meli bebek nekat di jumah nih panggihina teken ni meme nenten makte napi-napi sajroning bebek ne punika sampun ngeleb mekeber ring tukade sapuniki kaceritayang di tengah telaga nih ditu mekeber bebek ane abane ibelong leb ladasan di telaga nih seperindikan nike bengong landasan ibelong
ngingakin bebek nih ngelep kambang ditu didur tu kade. Bengong landasan ibebek sadengang sak kena ipun nih. Bebeki saja dagang bebeki. Cek bebek puyung tiang bang. Gitu pempinane. Ibelong sawireh gelah busan anak subeng orang ngajak dagang bebeki. Bang tiang bat ani bebek ani bat. Gitu busan tiang orang. Di subane gitu lantas mapan nyentan maguna bebek ni ke puyung anggapane ring iblok ditu lantas bebek ke ulah sakit sareng iblok hus ngancan ngetengahang ngancan hilang bebek pala kelis satu di subane nakad rumah ngemulihang landasan iblog nakad di rumah panghina ipun nenten makte napi sahe imimi matakon takian ni belum ning cening busan mimi kan subeng orang ngajak cening beliang meme bebek dadu menjani adi cening matalang mulai encen bebeki gitu munyin meme ditu lantas ibelok nyeritayang undok separindikan bebek ni ke sana ngelep anu me bebek ngelep me di tukade icang ke blog me maka siap imemen wih adi bisa ke blog kengken nih nang nyatu malu gitu munyen memen di subane lantas gitu satu lantasan di belong tekan memen nih kini mi icang tuni dipakan subeng ngomong ngajak dagang bebek ane bebek ane bat icang bang aja ane moko gitu tiang ngomong ngajak dagang bebek sawire dina jani tiang ke blog bebek puyung tiang bang kangun gene tiang bebek puyung nih gitu be jok adi rasa bulu dogen tiang bang jok kambang di tengah tu kade gitu langsung untuk tiang ini sengsak rasa kena nih imimi nepikir salah biar anak nih buka gitu cening aduh cening sing nongos-nongosan dewek bebek itu cening anak mula kambang iya yang ditukade amon bediye nak kambang ya ning gitu munyeni memene sade ngewelang ibelong nah gitu nyenjani upah anak belong bebek sing baka pipis telah lacur gitu lantasan meseselan nih mimi tekan ibelong nah alit-alit aja mekejang
sampunang nutin sesuluhne cara i-blog nike sawireh iraga dadi anak manusia sawireh tan pegat-pegat melajah mangde iraga dua yen dua iraga nenten ken mas nggih anak asapunika parindikan satu ibelok munggah ring suksemayang kirang langkung titiang nunas ampura nggih Om Santi 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 Om